Chuki hola long ICDS atum sai ang deng kedeng pon. Kenlai ram terang arong along APHL se song tung kang dang me ke padapon. Ke ABC lapen CSA song tum rong rat phan hem sarung kiron pon. Pani nia Farman Greater Dongka Mukam Press Club atum pena ki joy pen make so se lang ponji. Theriponi phaing kore ke thomarni KSC session hall along Faruhini replica ke thom baje session ke padopon la pen CM Dr. Kiliram Ronghang hin pen sanitary vehicle kang kupon. Sorkara hin pen kapin khat pon ateng ICDS atum pen Chuki hola along sai ang deng kedeng pon. Labang so ajai megalong Jasemet klim sumaratum kosom si okran mi punji lapen cepaklar borpen ke donang jima lapen laso along kapathua hin setame kosom si ardi ki pinang jima hai huya puthak si meyalong chethan pon lapen meyalong klim sumaratum inghan pen ke thip ke theng ka chepate setame padopon lapen akethe ka tuma phan ingwai si nong e tapajir pon pusini lituma pherang ke pen beta nang pale labang so beta nang ke pale bang Chuki hola pen amir son terang malong nio. Jai make head office pensi pido pon nangji puloma. Kanlang iglo la head office pe na program la 21, 22, 23 an ke do pon nangji pusi ni tum dak di pon lo. Pini bang ke pe jut arni lo ko jalbo. Pini ke pe jut arni lo. Acha. Labang so jai make aning kanwang ta pido pon bom lo ma. Pido pon lo aning kanwang ta la ke do bom lo. Ni tum la pusi di pon bom lo. Pini labang so jai make along osomar tuma phan ko PPC ke than pon mate kapachini pon do. Ni tum la so da ke claim nang ke 21 ani 22 non 23 an ke 21 ani ke group monitoring lo la pen action song lo la pen ke la hai osomar tum phan ke thip ke theng la hai si padu pon lo 21 22 pini abang ke apresent ki piar ni lo. La sini tum thek thede sa sab savet apresent pusita pipon iglo. Pini labang so jai make along tina ICDS tarlong ta pido pon rep lo ma. Pido pon igrep lo sita mini li an chini don de sita ang song pen la office pen ai pu ateng pulute pa do pon rep nang po pusi nang tu din lo. KSC along MSC kangwai nangate bokboma jog rat charia song tum do desang se methang sa che claim rep tang. Lason se thereponi phaing kore ke thamarni arni gangsam por phai trok pen khenlai ram terang arong aristo basa dehori taro ahem theko bolong APHLC kangdang me padopon bangso melong APHLC Borjan constituency committee akongchun bang men singtimung pensi aluhi pachini pon la pen me ke phalam thejai pon melong APHLC CEC legal cell secretary mate bokajan LA me phu samson teron bokajan LA akongchun bang pranjal kro APHLC Borjan constituency committee me phu samson inti vice president riso teron BCC youth wing akongchun bang ang tongrong pi rong asar moja sing terang pencing lok ongdung APHLC klem bang la pen rong ara chetulun si mesin pen me pachun pon melong APHLC bokajan LA me phula pen APHLC atuma ke mang la pen non kiliga pora hut kheye phan nang kerai pi thek la pen borjana habara phan keche ke biaso atuma long pen kache pajok thega bang la pen inglong soreng dunwer nang jipa ke mang song phan si pahai nang jipu si than pachini pon Edwinson Hamse report Malong News. Nanang cetong dun lapen mitum tim adak LE pen cenglok CC lapen PS level pen dak wang rapet nitum songja potum pen sidak awareness do tangalo nasi ningarong piglo athema nitum APHLC akemang ke anut tin inglonga sotum ta aronalam unte chini lap nangji chini lap lo polotang te lan si litum abang imethang adyat along rilong padan ta mitum cherai kom thekji lahen lo tum akemang lapen Samson sing ti ki papleng te kang hoi akama beng bang sinon itum pothot kipareng thuason lo athema hadak Samson Singh tita kaning je dekang do constituent assembly debates long labang sa lo thui along kaning je dekang do alangli kaning je teng pulotang te karbiang long ke inglong karbia khai lapen inglong
ara tumsi akapre inglong ara tumsi vote jok long choji lapen election da thurlong choji lapen long le aron kadok awi anda la tumsi long choji lahen lo la si APHLC bana ke mangke inglong ara tum ansi karbiang long long ke tumchi pahem phu long choji lahen lo tum ke mang niltum kadok we rata chini lo ladak borjan constituency ben ke nangli si arjabdun po pusini tum kadok we rata chini MLA election ta nangli chepate dun lo hala so ang thek long pen nangli nang claim bomb pen nangli non apong council election ki nangli ki haji phan ko aning chi thedo Jasemet la karjabi pu bangke non mat kini tum fix kalilang bang parliament do dak central committee long sipili damelo alias bang la si hala central committee pen komar bang phu bansing waiji ni hala port sinang than po athema non code of conduct abilang la si mo hala bangke mo central tum sing ing waisi alias bangke petet pu la si ke damtang langnam lo pulo dangte APHLC Jasemet Borjan long ke 2192 lapona vote sini tum long unchot athema hala sohod bangke nilimethang mata campaigning aphan apor hedi constituency trok amasi pu kahelat hi kahelat madak methang local constituency arlu bangke nonason piniason awareness bangke bilong ledat pena joksi nili tumabang avod bang kelong komsom lapeni si hini hala bang sohod student organization atum lapen kaprek lason social organization atum ta laposon nang basik sak donason du je halang tum bangke momin rem nangji setame kongres abansi vote pinangji pulason isu ki pondu ki palu he di rong ara dapan setame kongres kupia party lo la national party tum chini lo amuni lekar bibusa hala high command do oposi lake hala ke chialam se arjunan kok lasi non dame lason do kok ta hai lasi rara tum bangke RVR itamat hanang nilo APHLC han lo a hok pet karjap lo ka party ing long aso jong se reng nangji pulote APHLC long siwang enang po sini lihin pensiun report Nilibemesi consistency angkang arlo ke dam tang acek lo tomon hera ke tepe kajok penang anrong arara hematum ke nahok dundulo labangso kisung ke photo mapan ke ABC lapen CASA song atum pen hemasar nung keron pona jamek dengpon labangso ajai megalong ke ABC ahin pen Reverend Davidson ingti Wilson Hanse CSA song ahin pen David Kujur Wellington ingti atum pen si patir pipon labangso ajai megalong kisung ke pho don Trokebra phosu sia tuma phan hemasar nungron pon lo pusi nili tuma perang kepen bertanang pale labang so bertanang ke pale bang nili pen Ramesh Teron Malong News nili tuma hin pen Jasemet Karbiang Baptist Convention la pen Church Auxiliary for Social Action kasatu pen herege klo berta long si tong sekot pen nili tum singwai lo la pen sa vese tabe lage poveve to tini se chebe rabuna pusi itu seperti masih non kerabji ke ni hang tik setame tong sekot pen yok pena tungke amen kawe tumta to kok hai la dia pun sini kelo la pen la non asabe kerab setame ni tum ning pa samdek the tame nali tum ning pa sampu ning the nang ni tum na ni tin chini la pen pachini ta asin to don mana pana tum do we don sokera po pana we chini la pen tu ora na pen samti la so long ni don hom tu ame nang jilang letusan kirap ini bajil pun bom jilang mana lagi bocah itu bagai nili tum punang konglo kasa tunke lasona thasi natural calamities mate rara tum kisu ko lang kan tame tomon da me herai kan tame ba milang kan tame kisu ko ling da tunke kirap ji phasi kai ta ji sigding apora te de bulta pali na ji chuluri allo kan khutu he la apora tele lo te tunke kai ta kirap ji sigding Tereponi paing korap li la pening korap hopani mi aparman dong kamu kamalong greater dong kamu kam praise club hin pen me ke so ke joy pen selang ponji pusini li kama perang ke pen bertanang pale Jasemet hongkep ang deng kar bila mera mai ning kan se kame kiano pachet tondun si labang so jai mek deng polo puta patir pia tumpen lam pej paklang pon labang so bertanang ke pale bang dong kamu kam pen horizon teron la pen jonata be Malong News Kardom nipialam ni chenghon chanam ingdeng thomkep Karbila mera mai pini dongka sapo aklam long kapati pon Karbila mera mai pet bangso mai long na si tongdonan dumhanta nili kadowe ham kardom pajirlo ni tum greater dong kam press club hin pen si sini ngarong alam ni tum greater dong kam press club pen rar phanisi pachini dunji lamate pachini mek puthak ni tum ke thanjin ning hanglo lage Jasemet la ingdeng thomkep Karbila mera mai pini ngamai pialong nil tum greater dong kam press club hin pen nil tum
jingki jingwai ponsi ni apartment litum hakijoy pen meka keso kelang ponji abar sai litum rara phanwan pilo lasi labangso sai litum ERC I Care Nursing Home Nagaon hin pen litum tayablo lasi labangso sai litum penap adab bai sirkep pen baji kep adak mo metum pangcheng ponsi litum ni apartment litum bipon po litum chisiklo lasi greater dong kamukam press club pen litum loso kiduk dat ke boy dar rat tumpan lapen atok ano karbing long atok ano ke do rat tumpan niltum mega kiso kelang awar saiki niltum 2020 ban siltum pangcheng bom lo nasi hala sorni ban bang bom klem bom niltum cepaduk klem rapet jirpo tumpen perang ke klem rapet jirpo tumpen itum kadok we cepeng si niltum piniani an bang suri thom sosejet kar biarat tumhan niltum mega kiso pen niltum lang pon long lo ha hem hong tuan dam si niltum kiso lang dam lo hawar tin stame lasona raksil labang song bom bestame bang harukunar ke bag amunit phanke niltum make operations tame tun claim pon si alang tuhan puthot me sen bana make pachar pon long bogowe betar dong kam press club along cerap rapet claim bang pho tun hamba same nili ningching duk parpik lo ke dam tang niltum bang so sai rada sai nitum ke claim long stame ana me hirjumbe lasona thaksi nitum long no tin sai ning che chor pen tum claim rapet ajone piniani nitum thedung ang thek akemi nitum long tang lo so jone si nitum non phong la ingdeng thom kep apolo chitame rada phani tum ke thedung war sai si ha thoi hospital thepo city thepo nitum dam jok flot lo dak karbilamen mai along klam along matsi ladak medical sub committee do la non niliphi do agiet arvina thudam lo tangte litum number 2 room long lo tangte litum da ke joy pen ke so me ke so jelang pon long po labang so me ke so long war sai ke semet lo polo litum da ke joy pen si lang po la son tak taxi do wise da me ke joy pen pipon po la son tak taxi sponsorship litum hang bom lang spectacles ke minimal cost si power glass ERC branded glass litum pharo hini ka pocket pen cheng si pharo phoan ERC branded glass litum dakwan pipon po KAC session whole along surihin ring kore hini kore ke thama farman budget session do bomahut KAC CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen alang nitum ke deng pona ka ching thora mo mate scheme hei huye puthak tami than pachini pon KAC CM Dr. Tuliram Rong hang pen kaning je pon ke Karbi Anglong Autonomous Council of Han ke pini arani ke men nai mate phurki mo arani lo athe Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma Karbi Anglong aphan mena chari pona jakong nang pilo la pen pini ke chengsi KAC di hina puru aphan puru kadok kabe SOPD res haro phokoro lak trokner ke batangka KAC aphan pi pajir pon lahaya tangka pen Karbi Anglong angkang ka chingthor je phan ilitum cyclem pon long pon pam me poposi CM pen than pachini pon Karbi Anglong along ke do lakha thongke pra pho department ana phan stame surihini rang koire hini koire ke thama sengkana farman SOPD phan pajir pon Venture School long principal penching log librarian chokamar la ben lothan bang atum phan anstami bainong pabat pon poposi CM pen pangdak pon la poson si college tinalong principal atum phan anstami chekloi jonalong 36000 pipon po vice principal atum phan stami 30000 assistant professor la pen librarian tum phan stami 27000 UDA atum phan stami 12400 LDA la pen librarian atum phan stami 10600 la pen grade 4 tum phan anstami chekloi jonalong 10000 ana bainong pipon po bosi CM Dr. Tuliram Rong hang hin pen than pachini pon puthot KAC budget session ju det pen CM Dr. Tuliram Rong hang hin pen sanitary vehicle kangpua jai megalong chetong dun pen ingpu pon lo labang so jai meg vehicle mate ke pangthira gari akenang sot hepik umathasi Deithor town committee la pen dolamara town committee atum chelang si rada thengno wat pilo difu pen Dharam Singh Rong pharla pen Rostom Rong hang malong গোটেইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এবাৰ SOPD বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যে লোকেল এৰিয়া MEC ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডত আমি 1 কোটি টকা আমি ধাৰ্য কৰা হৈছে যিটো নেকি MLA ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড 1 কোটি পায় আমি টোটেল 1 কোটি টকা MEC ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডত আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্টৰ পৰা আমাৰ নিজৰ বাজেটৰ টকাৰ পৰা আমি 30 লাখ 1 কোটি 30 লাখ টকা এজন MEC লোকেল এৰিয়া MEC ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডত তেওঁলোকক আঁচনিটো ল'ব পাৰে খৰচ কৰিব তাৰপিছত কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি জনজাতি আছে যিমানখিনি ইথনিক ট্ৰাইবছ আছে তেওঁলোকৰ ফেষ্টিভেলৰ বস্তু নাগা ফেষ্টিভেল ৰেংমা নাগাবিলাক হয় তাৰপিছত বিচুদামা হয় ডিমাচাবিলাকৰ তাৰপিছত জিবাবিলাকৰ
আমাৰ লাংফন ফেষ্টিভেল হয় তাৰপিছত আকৌ আমাৰ গাৰোবিলাকৰ আৰ্চিক ফেষ্টিভেল হয় বাংলা ফেষ্টিভেল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 10 লাখ 5 লাখ আৰু কুকিবিলাকক অন্তৰ্ভুক্ত গোটেইখিনি আমি বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ বাহিৰেও কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ এছঅপিটি বাজেটৰ পৰা ধৰা হৈছে তাৰ বাহিৰেও যেটো নেকি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আটাইতকৈ ডাঙৰ যুৱ মহোৎসৱ হয় বছৰত সদায় পাতে ইউথ ফেষ্টিভেল নামত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত নিজৰ বাজেটৰ পৰা আমি 1 কোটি টকা বছৰত জিআইএ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে তাৰ বাহিৰেও এবাৰ এছঅপিটি বাজেটৰ পৰা আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইউথ ফেষ্টিভেলৰ যিটো কেচিএছ কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটি তেখেতসকলে যিটো আয়োজন কৰা কাৰ্বি পিপল গ্ৰুপ তাৰালাংছো তাৰ কাৰণে এছঅপিটি তৰফৰ পৰা আমি 1 কোটি টকা দিয়া হৈছে টোটেল 2 কোটি টকা আমি তাৰালাংছো ইউথ ফেষ্টিভেলৰ নামত আমি বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছো তাৰ বাহিৰেও কাৰ্বি লামেটামাই কাৰ্বি সাহিত্য সভা কাৰ্বি লামেটামাইৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল পুঁজিৰ পৰা 50 লাখ টকা আমি জিআইএ দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰেও এছঅপিটি তৰফৰ পৰা আমি 20 লাখ টকা দিয়া হৈছে টোটেল 70 লাখ টকা দিয়া হৈছে